Amen. Praise God. And this is on my name here, Polipetia, Sataniolo, Fayabea, so Yaso, while I own a tattoo by Bible, Fie, the Savalino, Tattoo Yai. Is that it just keeps, reminding us of our past, or just saying that nobody loves us. Amen. Even God will amen. But stand and know that the Holy Spirit is for our advantage. So we not only were never alone, but like no matter what you go through, sorry, my voice is, no matter what you go through in life, amen. Praise the Lord. So it's very important that we understand the victory that we have. Amen. Praise the Lord. It's very important that we understand the victory that we have if we just live and lean on the Holy Spirit. Where is the Holy Spirit? Anyone? Where's the Holy Spirit? Inside us? It dwells within us. This is the temple of the Holy Spirit. Amen. So we gotta honor and look after ourselves. Amen. Praise the Lord. We gotta take care of ourselves to make sure we are well enough to continue the work for God. Amen. Remember, as soon as we are saved, what did you receive? The Holy Spirit. Amen. You receive the Holy Spirit and it's living in us. Verse 11, John 16, verse 11. I want you to just keep looking at that verse. Amen. It's all like the name I so let it be it. Amen. Because as I was studying the Word of God, this was such a great comfort for me to know that, hey, sometimes I forget. Sometimes I forget that we have victory. Slap the person next to you. Do you know that we have victory? The person next to you so that hallelujah. We have so much victory, and yet and then we forget about this victory. Amen. Speaking of authority, everybody say authority. Doesn't that word sound familiar? Praise the Lord. In the Bible study that we've been having, I have enjoyed it so much that when I was doing my study, I said, oh wow. See, Jesus already taken the authority from Satan. Amen. Amen. We shouldn't fear the devil that just
Amen. The Holy Spirit will guide you to the truth. Amen. This is supporting verse 12 and 13. That's what I tell my day. Please, if you have your English Bible, just follow it along as we read our Psalm 1 Bible this morning. Right? We'll bless you. Lord, bless you. That's what I tell my day. What's joy that's now there today. Amen. Amen. Praise the Lord. So it says here in verse 12 and 13, Jesus is saying that, what does Jesus say? What's a toya tia une tele? Fire toya tele to I totally fire tele no whole, meaning that there's so much more left in Jesus, like the Holy Spirit. As you receive the Holy Spirit within you, it's a tala ati de na pa yeme alufa tele ya. Amen. You understand? Praise the Lord. Meaning that I think of as I was studying the Word of God, like it's kind of like in line what Jesus did, or the calling that God had for Jesus. You see, when Jesus lived, and then the Holy Spirit was given to each believer's amen. Like praise God. See, the Holy Spirit is not promised just here at our church. Amen. That's how powerful it is to receive the Holy Spirit. Amen. Not only like the Holy Spirit will open things that Jesus didn't share yet. And remember, the conversation so like I haven't talked to you guys yet, but the Holy Spirit, it's a talati. No wonder why the hearts of the disciples after Jesus died or left this world, amen? Like their hearts were so courageous. Like if you read the history of what they went through just for the gospel to get here, amen? And this is something I fear. They went through like so much. Up to the time that they died. Amen. They all died and fought so hard for the gospel to get to us. Amen. Praise the Lord. And that's what verse 12 is talking about. Jesus is saying there is so much that's inside of me that the Holy Spirit will guide you. Amen. And it's not so only encouragement for you and as we are hearing this morning. The topic is the Holy Spirit is our advantage. Amen. But then it also says we have to accept the Holy Spirit helping us. Amen. So just honor the Holy Spirit by honoring God's word. Amen. That is the voice of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. And then, there is a testimony in line. So I said before, the Holy Spirit, verse 13, you can just read that verse as I'm talking. The Holy Spirit will guide us to the truth. Amen. Praise the Lord. Now I know that with us, like as people, praise God. I feel like if you lie, like this lie will get to you like so much. Amen. Like you will try and hide a lie, but the Holy Spirit is that annoying, like you know, okay, fine, I lied. Amen. You know that feeling of being guilty, or even between your siblings or between your friends. I know that a lot of you can agree with me. Like if you tell a lie, and it just when you go away, it lets you stir up. It lets you not to feel muy loroso.
until you are what? Guided to the truth. Meaning, it's a amen. Praise God. So it convicts your heart to do what is right. Amen. That's what verse 13 is saying, that the Holy Spirit will guide us to the truth. And we have to know that. We have to know and acknowledge that. Because that is for you and I. That is for your advantage. Amen. For my advantage. Praise God. Guide us to the truth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, bear with me this morning. If you have your Bible still in John 16, I just want to read one more verse. John 12 and verse 31. This will support our verse 11 as well. Praise God. Sorry, let's read that again. Amen. You know, when I spoke about judgment, sorry, that was one point I forgot to mention. The judgment, the prince of this world, amen. As we all know, that Satan, praise God. Jesus has already won, given us this victory, amen. So the judgment is not for you and I, but praise God. The judgment is given to who? To Satan. Amen. Praise God. Praise the Lord. So let's read verse 21. Hallelujah. Continuing on to 16. Sorry, verse 16. Yeah, just 16 will read. And then verse 17. Amen. Praise the Lord. You see, as we talked in the Sunday school that we had last week, that we would all automatically think that the disciples knew Jesus. Amen. But there's a confusion in this conversation as well. But Jesus at this time, or at this point of this ministry, already knew the storm that's about to come in their lives. Praise God. You see, when Jesus died for you and I, the disciples were at the forefront of the gospel. So Jesus kind of like, you can picture yourself in this conversation like, you know, and Jesus knew that the Holy Spirit is powerful enough. Everybody say the Holy Spirit is powerful enough. The Holy Spirit is powerful enough to carry them through. Amen. To carry them through. There was no doubt in Jesus' mind that in the fire on our soul on the fire. Amen. That's what I mean. Like if you are standing and you read this book with me, like we have so much advantage. Sorry, help me with translating that.
O le te leo o se tato manumalo. We have so much advantage with the Holy Spirit. Amen. Like ole mana ole anga pa ia le carry ita ua le aso ma le aso. That's why we persevere in whatever it is that's happening in our lives. Amen. Like I wanted us to be exposed to 16 and 17 to understand where the disciples were sitting. Ya tato va ai matato mala malama le no fo le no fo le au so. Kwa le lo ala vale mele la asau. Amen. They had no idea, what's to come in the future or what's going to be the ministry of Jesus, what's going to look like. Amen. But Jesus knew this. Jesus understood this because he says, that's what we have now. Amen. Everybody say, thank you, Holy Spirit. You see, as we continue this walk of faith, honor the Holy Spirit. Amen. What I mean is that talk to the Holy Spirit when you are down. Amen. You don't need to book a counseling session that's so expensive. Amen. Just talk to the Holy Spirit. Acknowledge the presence of the Holy Spirit in your life. Amen. Praise God. I say this with tears because I can easily, reflect back on my walk with God. Amen. The Holy Spirit is what holds you together in times of hardship. Amen. Praise God. When you talk about guiding us to the truth, this is my testimony now. Praise God. This is a testimony of mine that I like sharing, but I don't like it in the way that I get emotional. Amen. But I'm going to say it anyway. I believe that it can help somebody this morning. Praise God. So, when we talked about like, I don't know what was your darkest time in this life. That you felt that you were so out of hope. Amen. You felt so defeated. Praise the Lord. But there is a time in my life, and I want to testify because the only reason why I persevered from this darkness was the Holy Spirit. And I honor that. Amen. Because I have seen the works of the Holy Spirit. I have seen how in my mind was impossible, but the Holy Spirit carried me through it. Amen. So when I speak and I say that the Holy Spirit is for our advantage, it really is, because I believe it. Amen. I am living this life that without the Holy Spirit, I don't know how to guide myself in this life. Amen. The lowest point in my life so far was when I was 28. Everybody say 28? Oh gosh, that was like 28. 28 years old. My mom passed away, and I was so ready to say, God, I don't want to follow you anymore. Amen. I mean, you probably have a way harder storm than mine, but that's my storm. It was so hard for me to understand what God's plan was after mom was called. Amen. Like, you try and figure it out on your own. That's why I highlighted that the Holy Spirit will guide you to the truth. In my mind, as a 28-year-old mother of 4, praise God, in my mind then, oh my goodness, Lord, you have taken the one person that I love. Amen. And trust. And so close to even spiritual things like
na o si o tina lava, I get this positive or encouragement from. So when the Lord called my mom, I said to God, okay, that's it. I'm going to go back home. I'm just going to go back home and do absolutely nothing for you, God. Hamene. I'd say, Lord, it works in ways that you don't get. It works in ways that you don't even know how to describe it. Amen. On our way back from Apia to Sanapu, it's not that far. Amen. You know, in the car ride, this was after the funeral, and we were preparing to come back to New Zealand. I was in the car, Mike was driving. Basically, matangi for you know, eagi malu, and it's like a little still storm that just came over me, and I started crying. Like, I couldn't control my tears. That I know that no matter how dark your walk might be, no matter whatever trouble that you think you're in, when I say guide you back to the truth, I felt so abandoned. I felt abandoned. I felt like God was no longer with me. Amen. But that's all lies of the devil. Amen. The Holy Spirit was what, you know, gave me that still voice to say, you know what, you have no idea how much. This is God speaking to my heart on this ride back home. You have no idea how much I care and how much I'm holding you right now, and you don't see the strength that you have. Amen. You know, when your mind is saying that you're weak or you cannot do it, all lies of the enemy, because the Holy Spirit tells you, you are strong and you are my daughter. Amen. You are my son and you can stand up and rise again. Praise the Lord. Praise God. For you and I to honor the works of the Holy Spirit, and for you and I to talk to the Holy Spirit. Say akalangwa ngele silang a friend kalangwa in love like for how many hours? Amen. But we don't know how to talk to the Holy Spirit, but I encourage you to do it. I encourage you to talk to the Holy Spirit in your still time. Amen. Therefore, say me olo e filifilia in a taimi, whatever decision you're about to make, allow yourself to just, you know, surrender it to the Holy Spirit. Amen. To see God's truth in your life. Amen. To persevere your heart from whatever storm that you're going through. Praise the Lord. The Holy Spirit is for our advantage. Amen. Praise God. Praise God. Does anyone have any questions or before we end? Or who can help me with translating this? Maybe Ofu or Vi can help me. The Holy Spirit is for our advantage. Translation that I came up with. Sorry, would be a hard one. Yeah. Yeah, yeah. Our advantage. Ole anganga paia olo tātou manuia. So when it comes to manuia, so it's blessings. So I've so swanilang paia ya tātou te manuia. So in any way. But I believe it is for ile advantage in the English translation, but ile Samoa ile fa Samoa ina ia e mawhaiona le lei a tili
E mawhai ona o ngā, e mawhai fo i ona manuia, manuia Amen. atili. Praise So, God. yep, that's just a No, that's small good. add to it. But thank you so much for the word. Amen. This is really, it's very effective. Amen. Honestly, Praise I can God. say that. In many ways, e mawhai na so ani le nganga pa ia ia tātou. Sometimes we think that we were doing better with our own selves, Yeah. but e pe o le nganga pa ia le so ani ia tātou. Yeah. And convict, so pe e whaamaunia. Amen. Ele nganga pa ia ia tātou, o lo ua tātou se, i se anga sala o tātou whaia. Amen. So e whaamaunia lai o tātou loto, pe au mai le loto sala mō ia tātou. But yeah, that's it. Thank you. Amen. Mai se pati mo le fatua ia ofu le nei tai au. Thank you for that translation and that add-on. Amen. The Holy Spirit is for our advantage. Yeah, o le lele ia tili mo tātou. Amen. So to understand this, now that you have been exposed to the Word of God this morning, if aftai lo loto le atua, you know, another joy of ours, something that it's a tawana tātou oli atili ai le ngaluenga le nganga paia. Pe a whaamanuia ina se tangata, like when a soul is so blessed by the presence of the Holy Spirit. Amen. What I mean is that when you testify of how the Holy Spirit touches your heart, just like my testimony this morning, when you hear someone testify of that, like instant healing, instant strength, amen, like a very encouraging thing for us to believe is what the Holy Spirit does. O se manuia lea po se oli lea yo tātou loto, and we have to be joyful of that. Amen. Because that's what the Holy Spirit does. Fa manuia ina lo loto le taimi o vi inga, taimi e whai e fong tatalo, ia taimi fo e receive aila na upu. Amen. Praise God. Ia a whai e le se taso fisili le nei tai au. No more questions? Ia vi ele atua, tu ina atu le nei taimi ta ua, ai ta mai se pese le team. Yeah, awata to sing it, or yeah, you can just go and do your singing this morning before we get into worship. Praise God. But I love singing. Ave lo faya onga. Ulalala. Oh, no. I'll grab my finger. Yeah, send it to.
Check 1, 2. Test. Testing 1, 2. Amen. Praise the Lord. Ia whaaloloa mai lo au iluma nei, i le whaapaia ino le tātou senge le nei tai au. I me se fo i le whaau mai ino le tātou a oma sa. Praise the Lord. Heavenly Amen. Father, we surrender to you, Lord. Before I lo whanau le nei tai au, our prayer, Lord, is that you bless every heart, Lord, that has given this money before you, Lord. O le tatau tamai, ia whamanuia ino tū lo whanau. We also pray, Father God, for your word that we were taught with this morning, Lord. Le au ngā malelelea tili, o le nganga paia mo I mātou sama, mātou te salo, ia e alofa whaamangalo ia te I mātou. There are times we don't honor you enough. There are times, Holy Spirit, we don't acknowledge you enough. But this morning we are truly convicted and we apologize and we say sorry, Lord. But may our walk, Father God, be carried by you, Holy Spirit. Stuina tu fo'i le sauninga lau whanau le nei tai au, ia whaamanuia, tai tai aue, oe angang whaia so se mea mātou se whaia, ia sanga mawalunga I pea lovi inga, I le suafa Yesu, and everyone shouts, Amen. Amen. Oye le eni tātou folanga, just Monday, asonga fua tai au, I le fitu, e whaiai fitu 7 p.m. Le fitu la fiafi e whaatau nui nai tātou suenga. So please, parents, drop your kids here. Na le fia momoli mai lava le whanau before 7. Na ia mawhaio na get them settled before their exams. Yeah, le sofa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Iele tole nei tai au. What an amazing Sunday school this morning. My heart was really blessed from that Sunday school. Amen. Because Sarah's testimony said she was 28 Amen. and I'm 28. Getting old.
But who's ready to worship the Lord this morning? Amen. Amene. Yeah, it's a tau le tuala na vi inga. We'll sing a couple of songs before we get into worship. Ta pena lo tangata, sa unilo loto e whapenauna vatulu vi inga le tua. And let's get ready to praise and worship our mighty God this morning. Amen. La
come with our hearts open wide. Rain down upon us the power of your love. Fill us with your holy fire. Fill us with your holy fire. We come with rejoicing and dancing, oh God. We come with our hearts open wide. Rain down upon us the power of your love. Fill us with your holy fire. 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 Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. God is good Amen. all the time. God is good. Amen. Praise the Lord. Who's ready to praise the Lord this morning? Amen. Amen. Our team is going to sing a fast song. Why don't we just be upstanding and shake someone's hand you see today in the morning? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Who loves the Lord this morning? Amen. In the chorus it says, Yesu o te alofa ia te oi. Amen. Amen. If you're standing here and you're standing still, is that how much we love the Lord this morning? Amen. Is that how much we give Yes. glory to the Lord? Amen. Praise So God. as we sing this chorus again, let us show the love you have for the Lord this morning. Amen. Let us show how much praise and glory we give him this morning. Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. Praise the Lord.
Taupati, Alala Mabepese, Lea Tua de Lagi, Abatuvina, Falenina, Tumarunga Esima, Lalo, Taupati, Alala Mabepese, Lea Tua de Lagi, Abatuvina, Falenina, Tumarunga Esima, Lalo, Taupati, Alala Mabepese, Lea Tua de Lagi, Abatuvina, Falenina, Abatuvina, Falenina, Abatuvina, Falenina. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I believe it's time to get into our worship this morning. Amen. But before we get into our worship, I'd just like to say a few scriptures this morning. Amen. Who was blessed by the Sunday school this morning? Amen. Hallelujah. I just want to share what I got today in this Sunday school this morning is that the Holy Spirit is our advantage. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Even right now, if you don't know what to do, if you don't know what to do, if you don't know what like to worship, or you just stuck there, just close your eyes, open your heart, and let the Holy Spirit do its work. Amen. It says in John, we said it a few Sunday schools ago, but I just want to repeat it because it's touched my heart this morning. John 14, verse 26 says, allow the Holy Spirit to fill this room, who the Father sent, and open your heart. Amen. So this, Sarah asked a question today, Falisua asks, where is the Holy Spirit? Amen. Amen. Where is the Holy Spirit? Nice. And as she said, it dwells in us. Amen. And in the scripture it says, open your hearts. Amen. So as we sing the song, as our team sings the song, let the Holy Spirit fill this room. Yes. Open your hearts to the Lord and let us worship the Lord this morning. Amen. Praise the Lord. There's nothing worthwhile that will ever come close. Nothing can compare
tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love. My heart When my heart becomes free, and my shame. and my shame is undone. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome in. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Quando te vivi, mavatu iateoe. O mato ilo, le matango fie oe. Yesue, quando te vivi, mavatu iateoe.
tu sama oe. Elea ise tu sama oe. Uana oe. Matu te pese O Te pese ilo suafa ilo neolanga ia via aioe e tu mau le mamalu a Jehova e favava. Praise you, Lord. Allow the Holy Thank you, Spirit to Lord. fill this room this morning. Amen. Yes. Praise you, Lord. Glory to you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise you, Let us worship Jesus this morning, for He is our provider. He is our shelter, Lord. He is our healer. Let us praise Him this morning. Let us thank Him this morning. Let us give Him all that we can as we are in the presence, Lord, as we fill this room, as we fill this room with the Spirit, Lord. Let us sing of how great our God is. Let us sing of how wonderful our God is. Let us sing of how great, how good, all the goodness He's done for us. Amen. Let us thank Him for this week, Lord. Let us thank Him for our families, Lord. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord.
levinga ilo suafa le tuonalo Vatu levinga ile tualetama Avatu elefamanu ile alio Yesu Hallelujah, Lord. We give you the glory. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are Yeshua. We are Itamar. This is our worship to you this morning, Father. We thank you, Lord, for being here. We thank you, Lord, for sending your helper. We thank you, Lord, for filling this room with the Spirit. We thank you, Lord, for this gathering, Lord, to worship you, Lord, with one heart. We thank you, Lord, for opening our hearts, Lord, to accept you, Lord. We thank you, Spirit, Lord. We thank you, Jesus. We lift you up high, Lord. We thank you, Lord, for your protection, Lord. We thank you, Lord, for your guidance. Lord, just continue to bless this church, Lord. Bless this team. Bless every works in this church, Lord. May your Spirit, may your love and grace be upon us, Lord. And in your name I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Yep. Avele ne taimi o te whawheloa i atu. Le sunga le awao, le vai lele. Yep. O ia le la awala mai le upu le atua. Amen. Ta pena lo loto, ta pena lo tangata. Le whalongo le awhioma pa ia le atua. Amen. Ta mai stato pesi team.
in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Bahia lene fale, ona oe. Bahia leme ane, letama. Tua tulevinga, na oe leali. Bahia leme ane, ona oe. Bahia lene fale, ona oe. Bahia lene ane, letama. Tua tulevinga, na oe leali. Bahia lene ane, ona oe. Bahia lene ane, ona oe. Bahia lene ane, letama. Tua tulevinga, na oe leali. Bahia lene ane, ona oe. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Yo e tamau pa ia le mea nei o na koe. Mai nei lava se tasi e tusa ma le pa ia o lau o fio. Ma le mamanu oe. E feta lai fo i lau puta mai le se se wharuaina i ai le mamanu. Ma le pa ia o na koe tutas. Matu sau ne whalongo i lau ule. Wau le mea whainga anu e ngata ma. Tala le whaalongo a lau whanau. Wina upa o lengu tu le tua. Ola fola ai lau a fionga i le ala tu tau ai. Ia vi ia ai lau i fio. Tanu ia o mātou tangata i lau sua whai Yesu ala langa whanau o le atua. Amen. Aftai tino. Atu alala mai nalo. Aftai. Au tātou pati mo le au nei tai au. Hallelujah. Le mele tai tai vi inga. Pati mo le atua. Ai tau le langona le tātou pati. So avela se se pati mo le li nei tai au. Amen. Ile suafa man malolo tātou li faolo Yesu Keriso. E patalofa ma whawhiloa i atua i le nei tai au. Le au mautofio se tātou e kalesia, i ona tūlanga whalupi. Ta māma tina mātutua, e au uso matua whawhine, talavou, se iau o lava i le whanawiti. Ta alofa lava, whapitoa se whaatalofa, ne su le sunga le whaletua, e amale no whaalu tātou le mafuta mal tātou ta mawhaleangang, e ono iai nisi o fuafuanga, tātou tālo whaatasi na iai se aso, to e tali umai tātou to e maua se whailoa inga fia vi ia i le atua. Patalofa tfo i lunga o penga te whailangi, o i lava se tasi o mafuta mai ma tātou whaisauninga whaatasi le nei tai au. Patalofa atu ia te oe le suafa manu malolo tātou ali o Yesu Keriso. O ia o le whaao le kalesia. Amen. Pail tangata na i o tafa pe o sauni. Are you ready? Amen. Ole tula fono me tau ta vale.
Mea e oso lo tu tono le taavale. Fa maulo fuspa. Fa maulo fuspa. A mua o le leo leo, o ngā tiket lea. O oela le nofo le tafatafa le ave taavale. E iei lau ngā luenga tāua e ese le tāua i so se tangata lava ia e nofo le spare seat. O mea nei e tilo tilo anga iai. Fa malo le ave taavale. Tātou te whaalongo ai le tālawhanga le malo le foe. Malo le sila sila. Malo le uli. Te iloa, e sasi lola unga luenga whai. Ala vea le taavale. E whesiringia oe, o lea lau mena whai. O lea le mafua anga na la vea i le taavale. Te iloa le tali le tangata le nofo spesi, te le iloa. A le te lua no nofo whaatasi iluma. Se atawa aia fu ina tātou. Launga, e whesili atu po le ale launga he me te le iloa. Mafua i sea. Le se fusi pau na whaia. Wha mauri fusi pau, sa uni mo le upo le atua. Pe mele au le mahasina le nei. O le anganga pa ia, o lo tātou whesoa soani sili. Holy Spirit is our helper. Holy Spirit is our helper. A whai e lau tuspa ia, o te iloa e le umil tātou launga langa len, whai a onga, whai a onga salta au nei. O le tusi fo ilea len tā pena pena ai, le tātou wha malosi le tai au nei. Langala iei tātou iranga misi mai la onga sa. Su e la lau tusi le Ioannes fulma le ono. Sila ane le whai upu e fitu. Se ia wha ngata le whai upu e fulma le tolu. Ioanne, lona mta upu e fulma le ono. Whai upu e fitu, wha ngata le fulma le tolu. E mana ia pēr tātou whai tau. Ina ia o ngā mata ua le umai o lau tuspa ia i le wharisa. Ni te ua toi alu ma oe. Toi tuu tono re kāpoti. Tawhitafi fo i lea pēr o i le si sa. A maua lau tuspa ia whai mai amene. Tātou whai tau whai ua wai iai. E le mata upu le nā Ioane mata upu sfulma le ono. Alo na whai upu e fitu se ia whangata mai le whai upu e sfulma le tolu. O a whionga pa ia alo tātou atua. Ai peita iau, o le upu moni lava o te whai atuai ia te outou. E au ngā ia te outou pe a u aru ese. A wā a whai o te le aru ese. E le maliu mai le whesoa soani ia te outou. Ai a whai o te alu, o te awina mai o ia te outou. O le angasala, a wā ua le whaatua ia te au. O le whaamasinonga, a wā ua whaamasinoina le alii o le neila lorang. Ma le whai upo esfuru ma le tolu, a miliu mai o ia, o le anganga le tupu mai ai le upu moni. E tai ia ia te utoi upu moni uma. A wā le tau talafua ia na o ia. A o mea uma e whaalongo iai o ia. E tau tala i lava ma whaeloa mai ia te utou me e o mai. Amene, ave se pati ma le upo le atua. Hallelujah. Amen. O le anganga pa ia, o le tātou whesoa soan sili. Na masina whesili whaapea e whaau au iai le nei aso. E tā ua le anganga pa ia ia te oe. E tā ua le anganga pa ia ia te oe. Lua le whesili e au iai le tātou whaamalosi. E au ngā. E au ngā. E te mo o mia. E te mo o mia le anganga pa ia. Pele o ngā sār whai au le tasi aso. Sau lolo le whai au whai le o ngā sār. Whai mele whaalua. Na ave le homework le o ngā sār. Whai, e o e whai le whaalua. O mai, e whai whaapalangi le whaalua.
Manatua lau te iloa e tupulanga tātou e le iloa le pito le melo le alonga le waa fautasi. Te iloa na lau matua. Alo mai ala onga safe mai lo le tala whewhiau. O mai, ia, sauni la whai tātou whatele. Tu iluma tātou lima. Tu ulo iluma whapea lima. Mantua lau tau le alonga le foe. Iep. Whapena. O le whainga la o le wha. Lua, le la la whai mai lo le tala whewhiau. Sauni, tu urunga lima. Tu ulo iluma. Ready, go. 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10. Alua. E vai atu la whewhiau. E sali me asimi le whai. La e alu fo i asimi le mele o le onga sa. Tau filo whewhiau whai me tala whewhiau. Tau simi sa wale me sa vai. Alu los tamai mai le vai. Pai lot whewhiau le onga sa. A whai atu lo e whai. A whai atu lo e tauwhi. Malamlama. E meta malamlama. Fo i mai los tamai simi ma le vai. Tu ulo i. Toi no fo lalo. Sauni. Tātou lao. Sauni. 2, go. 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10. Tauwhi. Nau le tauwhi al whewhiau kako simi. Tatarata. Tele lau tatarata le iai nei. Ono le mo mia o le anganga pa ia. Amen. Ua tātou o wha tatarata whapea. Ona naua ia oe le poto ma le atamai. Te le fesili ai le anganga o le atua. Alo na fua na tātou le mo mia. Ona te whai mai wa e malos. Ona te whai mai wa o maua mea. Ona te whai mai. E lea ia se poto e tusa molo poto tātou te whaalongo ai tā la mātua. E vivi ai tātou whanau. E mai le tala tuspa ia ina wasu e ane le tusia kenese. Whai mai sa whengao i o iai le anganga o le atua i le whangatai. A au fitia le moana i le pouliuri. Mai le amatanga o le whafuanga na iai le anganga o le atua. O mai lea i le whaangai o inga i le atua o le whafuanga. Whai mai le atua ia malamalama, mingoi le anganga pa ia. Whai mai le atua ia tupula au, mingoi le anganga pa ia. Whai mai le atua ia iai manu whelelei, manu vai whaa, manu whetolofi, mingoi le anganga pa ia. Whai mai le tala le atua ia iai au le sami, mingoi le anganga pa ia. Ai o ane ia oe maa. Whai mai tala le atua, o mai. O mai se tātou whaia le tangata e wholinga ia tātou. Amen. Amen. O le mana vanga le atua na whai ai mea uma. Le nganga lea o le atua. Me o le nganga pa ia lea le tupu mai ai le whesoasoani. I le whainga tuai, whai mai na tala noa le atua ma le tangata. Na wheta lai i ai. Tala noa atu i ai le tangata. E o fo i lai tū la whono whai mai na tusi papa maa. Ai sau Yesu le whainga fau. Whai mai le tala Yesu i ona soo. La ualu i lau tamaa. A ole alu ese. Ele mawhai ona awina mai le whesoa soani sili. Whaafetai a Yesu, o te ofo ia te oe pa ele whaafetai a Yesu. A wana le, a ese tō whaape tonu le manato Yesu e tauan to e fōi lona tamaa. Le se nganga pa iam tātou. A whemetala Yesu i ona soo, e ta tau ona o walu. E ta tau ona o walu. Ona whato a maliu mai lea o le whesoa soani sili. Ana e maua ina le whai upule sa tātou whai tauina. Pamele tala Yesu. A whai o te le. A whai o te le alu ese. E le maliu mai le whesoa soani ia te o tau. Amen. Alu leo Yesu. A e te lo oe. I le whenginga tuai. Whai mea tusi e le papa maa tu la fono. A le whenginga fōu. Whai mea tusi papa ano tātou loto. Na e tusi to tonu ia te oe tu la fono. Ai whawhewna e iloa. Ale a mata mai le whenga i le tusi a Ioane mta upa sfulwha na whai a onga ina le asante nei. Ioane sfulwha, whai mai le whai upuna i te tonu. E saule nganga pa ia e whai loa ia te oe mea umalama. Amen. Tātou tala noa le masina nei langa le masina tāua i lau sa valinga. Te le iloa ia te oe. A leo te moli mau atu le tai au le nei.
matua lu ia au ile au tu ol masina ne tua ilu ilava au ile au tu ol masina ne langa ile taimi moe ala ngaluenga le se vala au le so sonsili pa pea lau te faia ile umalosi malo wata mai a ngalo ya au fa mele upo tu spa ia ele ole malosi ele ole fita fita a ole nganga ole tua. Without Holy Spirit, get nothing. Au noi tātou malanganga o le tua, le se mea. Ai whai mai Yesu e au ina mai le whesoa soani sili, o le whesoa soani, e wha amatala ia te oe, e wha amanatu ia te oe, mea umalava. I le tusile na Ioannes fulfa, whai upalu ono, whai mai ea oa o ia te outou i mea uma. Oha mea oa o ia tātou. Lan mea le ngang pa ia sa wea oa o ia tātou. E awa o ia te oe lau savali, e awa o ia te oe lau tū, e awa o ia te oe lau tautala, e awa o ia te oe lau nofo, e awa o ia te oe lea, upu moni. Ai se alanga o le manaonga o le nganga pa ia, ina ia tātou sāva vali whaatasi i ala o le tua. Tātou sāva vali whaatasi i ala o le tua, ina ia pa ia oe pa ia au, awa e pa ia le na whaia i tātou. Pai mai e manao ina ia wheliua ina i tātou, Peliwa ina i tātou, uilo tua le lalolangi. Ai whaasanga mai e te anga i atu. Te lua sāva vali whaatasi ma le anganga pa ia o le tua. Ina ia tau nuu le manuia wa umana whaatau nuu ina ma ta pena i Yesu. Langa le whai mai Yesu au te alu e ta pena. Te alu e ta pena le nofuanga mo tātou. Amu ia i tātou, lena mua lau mua Yesu e ta pena. A le hase mafuanga i alai ona tātou le maua le avanoa. Ona o lau whirwhiringa. Ona o lau whirwhiringa. Tātou wala au atu i le atua e ala atu le suafo Yesu Keriso. Au ina mai le nganga pa ia o le whesoaso anisili. E tai ina la tātou sāwalinga. E tai ina. Pai mai e wha manatu fo i a te tātou. Mea umalawa na whaia Yesu. O amena whaia Yesu o ka se tele. Ele i umana tusi le tusi pa ia lea. Mea na whaia Yesu langa le whai mai le molu mau o Ioane. Ana umana tusi. E tumu le lalolangi. Ai whaafetai o le iai ni vaenga o le tūsia i tutonu i. E whai ma wha manatu i a te oe. Le Yesu lea tātou te au nai. Le Yesu lea tātou te tūli ai matatalo ai. Le Yesu lea tali mai lau wala au. Le Yesu lea whesoasoani mai lau savalinga. E ala mai le anganga pa ia. Na te awina mai le whesoasoani sili. Na te wha manatu i a te oe. Na te wha matala i a te oe. Mea malawa na whaia Yesu Keriso. Mea foi le nā langa le whai mai le tala. O ia, o le wha manatu, e a watu ia te oe le upumoni. E tau ia te oe le angasala. E tau ia te oe le amiotonu. E tau ia te oe le wha masinonga. Mea umala tātou te whai se se. O le whai ngofia e na tātou langona. Ai sea, langa lai ai le tangata lai te tonu oe. Na te musu atu ia te oe, se se lau mena e whai. Se se lau mena e whai. Wanga nai, ua e tangoa oe ia, whaangalo, ma tuu le tā puni au taringa se tūlou, e te le fia la ngona ai le leo musu le. Le a fua ai o na whai nei, whai tae au, whai lesi aso, e o mai ale whaavau, lai whai. A le whai mai le anganga o le atua, tuu le mea nae le le lei. Tuu le mea nae le anga, tuu le mea nae le fia mai ai le atua. Ai whai mai le tala Yesu o le angasala, ona o le lea, whaatua atu i a te ia. A le mori mau le upo le atua. Mea pito sili fo i lea ona le fia mai ai le atua. E mai a le ai se whaatua. E le mawhai ona fia mai le atua. A whai lai le ai se whaatua i a te oe maa. Ona tātou no nofo ma le mauti noa lea. E le o fia mai le atua. Au sina whaatua i ti iti e pei o le fuor sinapi. Mai a tupu maa whala e whai mau whanga o manawhelelei. A ona tupu lo whaatua na vi ia le atua. Vi ia le atua. Nā te wha manatu i a te oe. Le a mi o tonu. Le a mi o tonu. Toi fo i ato Yesu. I lona tamā. Tātou te tala noa ma tau. Mea umana whai a Yesu. Le a mi o tonu a Yesu na whai. Wa whai mele tala Yesu a whai te mai a te mai a te oe. A whai fo i tātou te le tala noa le anganga pa i o le atua. E le tala noa fo i la le anganga pa i o le atua. A le moli mau le Roma e valu.
Whai tau ane ai le nā roma e walu whai mai e whautua o ia mo i tātou. O le ngā ruenga fo i lea le nganga pa ia le whai. La e whautua mo tātou. Le tātou ngā ruenga, le tātou sāwalinga. Au le mea pito sili a lea na whai e le nganga pa ia ia so uma pēna whai mai le sili e whai onga sa whea o iai le nganga pa ia. Ana e nofo ia te oi. Ana e nofo to tonu ia te oi. E ala la ona le maua. Ona e te le o te tāra le whai tutoa. Because you have to open that door and let the Holy Spirit inside you. E mo o mia tātou, ona te tala whai tutoa o tātou loto, ai wha anofo ai le nganga o le atua, ina ia whai matai tai tama i lau sāwalinga. Tātou le whanau a onga, tātou le tupulanga a onga nei vai tau, wheo iai. Tātou tala no atu se tasi le upo le atua, whe mai, o mea whainganga uwha alongo e la uwhai wheau, mea whainganga uwha alongo e le si whai launga lani. Tātou te le talia, ai sea. Pa mele tala a Paulo, ile tusia Korinito, ile nwhai le kalesia Korinito. A tātou tala noa ia Paulo, o le matua ata mai ia, o le tangata ata mai. A mele tala a Paulo, Korinito o te le toe tala noa atu ia te oi le poto le lalolangi nei po le poto le tangata. O te tala noa atu ia te oi le poto mai le anganga o le atua. Tātou fina finau ina ia tātou sa ili lea poto. Ina ia e maua le poto lea mai lea nganga o lea tua. Lango le poto lea te whaia ile mea sao, te whaia ile mea tonu, te alo ese mai ile leanga. Ai te whaia le mea fia mai ile tua. Lea ta mai lea leo tala noa ai Paulo. Lea ta mai lea leo whautua mai Paulo le kalesia Korinito, e o le kalesia le lofa tu noa man rewa le aso le nei. Le whai mai Paulo tātou wha moe le poto lea mai lea nganga o lea tua. Tātou te mawhai ai mea uma, tātou te savavali ai le sao ma le lelei e fia mai ai le atua, e fia sila mai ai le atua ia te tātou. Ai leo le poto le tangata langa e whete e na i ei manatu. Langa e whete e na i ei langona, e tusi ai le lima, le whai mai ei wa wha masino ina, le ali o le nei lalo langi. A le whai e tātou. A le whai e tātou le wha masino. Lale, o ala me whai mai o. Whai mai fo i o tangata lotu. Pai mai fo e whaolaina. Tātou nei whaasese ina le whaolaina. Tātou nei whaasese ina le upu whaolaina. Langai pau ale whaolaina le tala noa ai Jesu fua. Tangata e fua lona o langa e fua le tala noa le kalatia e lima. Fua le alofa o le anga malu. E le losi vale. E sa vale i ala o Jesu Keriso. Tala noa le upu le atua whai mai o le fina ngalo le atua ia te oe maau. Ia tātou wola whapa ia ina. Le ngā luenga nā le nganga pa ia le tātou te mōmia. E musu ia te oe, alu ese ma le leanga. A ia pa ia lo tātou wola. Ia pa ia le tātou savavali e leanga, e pa ia le atua le tātou te au nai. O le afuanga nā, o le fisoasoani le nā, o le mōmianga le nā e tātou o le nganga pa ia. Te le loa ia te oe pe te talia i le a se fwai upu le fesili po le au o le tātou au tūle ni asu. Au lau tali o matua i o mo mia le nganga pa ia. Toa i ngā lala ala uloto te fia mo mia le nganga pa ia. Le anga o ia le wau tali tonu ai. O ia o le fesoa soani sili la usavalinga. Pai le moli mau o le fale tua le tae au le nei. Ese a, e la la moli mau e le mawhai o na utala talaina le anga le live le tātou sauninga. Le anga iai le mea tātou te whai ma le poto. E alofa fo. Langa o tātou le ola i laulangi nei. Ai mawhai ona uwha asoa tai tō tasi se tasi e sau siri mai po le ala o moli mau. Au le mea e le fia tala noa i ai. O le mea o te le fia tautala i e langa o ai se o tō lua o te le i wha asoa i ai. Langa o le mea o te nofo mau e le lea, e le lei. Paulo o tali tonunga o umana wha maa ngalo e le atua. Na si i lolo ulima i a Jesu Keriso ma tau la uanga sala, tau ia tama. Wa fe mele tala, ai wha maoni e tau le atua, ai wha maoni le atua, wha maa ngalo ia te oe. A oina a fuai, a fua le nganga o le li if so soani. So soani na te tau ia te oe le mele lei, so soani na te tau ia te oe le mele anga, so soani na te wha tonu le ala tātou te savavali ai. Nanga o le ngā luenga te lea le nganga pa ia le whai nei mo tātou. Saua ia, whai mai le tala. Ale Ioannes fulima whai upo luono na te whailo atu ia te oe le upumoni. Lea le upumoni upo le atua. Te maafuta i le upo le atua i le aso, ma le aso. Le au ma le pōpe a whai e le aisau mea o whaia.
Ia te lo tātou. TikTok, Facebook. Makamaka aku ile mea, makamaka aku ile mea. Umange wa sau se post. O oe ke le fia ke post au ke wa sau post. Ai sea, le se upu. Le se upu. Au le upu le. Le upu le fai mai o le fio mai le nganga o le tu e fai loa ia te oe ma. Fai loa ia te oe ma au le upu moni. Le upu tātou te ola ai. A fai tātou te sava vali lana upu moni. E manuia i tātou. O le tala ia su le fai mai o le au walu. O le a whanono o tau. Ai se ame la tau whanono ai. Ona nau o tau i loa. O le a au walu ese. A fai mea su ele ia se sina fesili mai a te au o feo te anu ai. A fai mea le fesili a Peteru ia su fe te anu ai. Fai mea le tala ia su ia Peteru. Peteru ele ma fai ona e alu le mele o te anu ai. A fesili atu foi Filippo po fe te aluai po le ale ala fa ilo mai te le ala a fe mele tala Yesu alofa tu no man wewa o au nei le ala upumoni maleola tali na Yesu tatu fesili po fe le ala le tatu te ui ai a fa fe ona tatu maua ngalue mai ale nganga pa ia ngalue ina lo loto langa ile mafai se faila unga na latu ngalue ya te ohe ele ma fai la unga po i lava se tangata na ku liliu oe. E liliu ai oe ala ilea. E ala ile wha ama walalo ane o lau loto. Wala au atu ile atua. Fe soa ni mai nganga pa ia ila usa valinga. Ina ia sao la u filifilinga. Ina ia sao la u fai unga fai. Ina ia e fia mai ai ia te au. Tātou te wha moe ai la. Tātou te mo mia. E le wha pēr na o le taimi tātou te tā pena ai. I se whaalawelawe i se wha moe tofi atu ai oe. Aso o lo soifuanga ma le ola. Tātou te mo mia i le anganga pa ia. Ina ia tai le tātou savalinga. Langa ne i sasi le tātou savalinga se kone po se minute. Fesili fe tātou te o ngai ai. Fesili fe tātou te anga ai. Ao le ao ngā o le anganga o le atua le fai mai e le tus pa ia. Fe mai e wha manatu ia te oe. E ao ia te oe, e whailoha ia te oe le upumoni, e whailoha ia te oe le angasala, e whailoha ia te oe le amiotonu, whailoha ia te oe le whaamasinonga. E te le ngā luenga le anganga pa ia, e whiu tātou e whaamatala, mea uma e whaia le anganga o le atua, e le uma. Langa e tele mai lava le amatanga e o le teimi nei, le anga lue le anganga o le atua. Le anga lue le anganga pa ia, ina ia le lei tātou. Le ngā luenga le atua, o ia o le whaipu o mea i lo tātou ola e o mea le temi nei, la e mauda tātou e le atua ina ia ato toa. Mana tua le tala a le tātou tai whai mai, maud, a malo, tongi i whafo. Le ale mea tupu ai, la aina timu ia e lea o ngā. A maura fo i e ova le vai, tia i whafo asia, e le mo mia. Alea, e mo o mia e le atua, le tangata e toa i lana ngā luenga, le tangata e komiti mea umai whai le tangata e sa vali le mea manao iai le atua ma le tangata ea e loto mawalalo. Langa e le mawhai on tātou o maia tātou wha mawalurunga tala tuspa ia te ele atua le tangata wha mawalurunga ai alofa o ia le tangata loto mawalalo. A ea fua i sea, a fua ina o tātou iloa le anganga o le atua. O ia e fesoa soani mai, o ia e wha malosi au mai, o ia e tai mai e tau longolongo e musu. Ma ai ne te ua ele la ngona. Langa e musu. E musu ia te oi. E ala nā fua ona e tele o maua le tama i leo le nā. Langa e leo tele sa tani, e leo tele le te apolo e sau e whaase se tātou. A o le musu a le anganga o le atua. E te tau le langona. Ai a le leila u whaalongo, whai mai le tala Samuelu, o au le nei. Whetala i maia, whaalongolongo atu la uaona. Se fulu wha tau sanga o le tamaititi na ia la ngona ai le musu ma le wala au o le atua. Papena tātou, tupulanga tala vau, tātou e kalesia, tala atu le tātou whaalongo ina i o tātou la ngona, le feta lai mai o le atua. O le wana fia tala noa mai tama, a fe mele tala alfa le tua, tātou te leo tala noa iai. Tātou te leo tala noa iai. Whaava noa se taimi tāua mo loso i fuanga, tātou te tala noa i le atua. Tātou te fesili atu i a te ia. Ta maa wha tonu mai la o savali. Anganga pa ia fesoa ni mai i le nei aso. Anganga pa ia fesoa ni atu le whanau la o le aonga. Anganga pa ia fesoa ni mai le ngā luenga. Anganga pa ia sau i tā nofo le fale. Tala noa.
tala noa i le anganga o le atua. O ia e fesoasoani mai, o ia e whaamalosi au mai, o ia e whaamanatu atu, o ia e whailo atu, o ia e tau atu ia te oe. Mea uma tātou te sāvalia, mea uma tātou te whaia, ma mea uma e fia mai ai le atua. Langa o lana ia lea nātura o lo whai nei, tau ma whai e li liu tātou, ina ia whaamatala ia tātou, le nātura o le atua, ma le finangalo o le atua, ina ia tātou wola ai, ma tātou sāvavali ai. Ma lona finangalo, ina ia tātou wola, whaapa ia ina i luma o le atua. Ngā luenga tele lea le nganga pa ia o le atua, o lo fesoasoa nini. Ia te tātou. Ta pena fo le whanau mo la tau suenga. E mo mia e o tau le whanau le fesoasoani a le nganga pa ia o le atua. E mo mia e o tau le fesoasoani mai o le nganga o le atua, ina ia fesoasoani a o tau suenga. A whapea te sau malo poto, malo wata mai. A tonu e sao le taimi, ai le umi. E mai le leile tonga fiti, ai le umi. A o le wha maoni, malo wha moe moe i le atua. E umi ai lau sa valinga, ma le lei ai lo na taunu unga. E te fia ai i le taimi muli muli. Anga le lei o le atua, na te fōa i lona nganga i a te i tātou. Whawhetai a Iesu, ua ia alu ese, pe ua ia toe fo i atu i lona tama, ai awina mai le fesoa soani mo i tātou. Ai wa ana le fo i Iesu, whapene i la tātou te o Jerusalema. Na tātou te o e turi atu le mea la i a Iesu. Ai whawhetai ua alu Iesu, ai saule angang pa ia, so o ai le lalolangi atoa. Pe mai ma le tala le whai pos fulua su tolu. Te le meo te fia whai atu ai e pangā. E lo le taimi nei. A leo o tātou wawa ai ai. Mai maula pena iai la sesi. Kei loa fesili atu pe i sesi na maua le manatu le na tala noa ai le sunga te taivi inga le sante. Nei mo tinoa le ai. Tele nao ngā luenga le ngang pa ia lewo whai. O sau e whaalau tele le fina ngalo o le atua. Pai mai tala Iesu e tele atu mea tau te whaia. Nei lo le mea le ana whaia. A lewa so o le lalolangi le tala le lei. Ai sea, pe so soania le nganga pa ia o le atui apostolo. Sa vavali ai e tā lai le tala le lei. E o mai a tātou o atu sa moa, e o mai ni usila. Ma so se vaenga le lalolangi. Ai tā pena. Tā ua lo tātou nofo tā pena. Awa tātou te lei loa le aso ma le tu aso. E sau ai le atali o le tangata. Mai amuia le sau le atali o le tangata. A o lo tā pena ma sau niu. O lo tā pena masau niuni, awa tātou manatua tau pau e toa lima. Tātou manatua tau pau e toa se fulu. I la tau na tā pena, i la tau na sauni. Ai pangā lea wa sau Iesu, wa le sauni le sivaenga. Ai whai mai o ese ia, o te leiloa o to. Tātou ni tātou leo te tele, Iesu le li o leola, talia Iesu, fola nei, fola tai au, ai sau Iesu tala tai au, tātou te leo sauni. E au na tātou tā pena ma sauni uni, awa tātou te leiloa le taimi ma le tuaso. E sau ai, na tali o le tangata e si tia lana e kālesia. O lea e mo mi ai, le anganga pa ia i lo tātou sāvalinga, ina ia fesoa soani, ma musu atu ia te oe maa. Ina ia tonu ma sao le ala tātou te sāvavali ai. Anga le lei mai le atua le sāvalinga. Anga le lei mai le atua i ia onga le whanau. Ngā luenga whea ngai ai, ia iai le whaamanianga le atua. Whaamanuia fo i le atua sio tātou e kālesia. Tātou te talo ina ia alofangia i le atua au ina mailo nā nganga. Tai tō luaina i tātou uma, tai tō tasi. Talo fo i mo le isi. Tātou mantua fo i sio tātou tamā wha le nganga, tātou valavalai, ine tātou wheloa i le manuia. O le nganga pa ia, o lo tātou whesoa soani sili. A le ai le nganga pa ia, e le mawhai, o na tātou whaia mea uma tātou te mana na oai. Awa o ia o le whesoa soani. A le ai fo i le whaatua, e le mawhai o na fia mai le atua. Whawhetai tele le atua mo lau upu le nei tai au. Awalava ne ia te matoa ia te oe le vi inga tama. Ia tu mau atu ia te oe le whaamanu ma le whaanetanga. Nei maso umai o i le whaavavau langa. Amen. Amen. Sauni loro, ta pena fo i lau atu. Ta pena ane malautanga. Pe mai e musu atu le anganga o le atua. E whai le lei lau foai. Ave uma mai Yesu. Wai whaamanuia mai ai ta mai a te wai.
Tu ina tu le no le nei. Yeah, God is good All All the the time. all the time. God is good. Yeah, myself pasina mo le so nei sayao. Amen. Pia le so mo le upo nei sayao. Amen. Amen. Yeah, o se valao atu ya ile sunga le tia kono ya leao. O se famalo si o le taulanga mo sulwa. Amen. Ole taunanga le sasalia le tatu te mai le ia whai o tatu mōro le whapau. Te ui na whai na tāne ara nei fuai mai ala no natari. Asa ia tu ina mai mai a le whapilipili. Ina ia whai o whasau ina i tatu. Pele tatu aina, fuai mai a e. Fuai o maua so nganga ina ia whafteia na le ngasa. Whatino mō mua tatu te mawhana. Ina ia whai o maua i tatu leo le whapau. Ia taimi nei o le asa ia tatu fuai. Ya, kamu dia foi dia tu ai lau fuai ni tai au, jangan apa. Dia
Tai team. Tātou talo wha umal tātou sauninga. Paftai tamai lo whatasi mai. Wai ule manuia le sauninga lau e kālesia wa lau whanau le nias. Tu mau mai e o mātou lunga malunga o lau whanau i sa moa ma le lalolangi atoa le lofa tūnoa oe le atua le tamā. Atoa ma le li o Yesu Keriso ma le maftanga le motsia ma lo lava nganga pa ia. Nei ma so umai o lava i le whaavavau lava la langa whanau le atua. Amen.